ia lava le lofa ma le anga le lei o lo tātou tamau le langi. A wale nei aso wa ia whaia mo tātou le nei wa tātou o nau lia mai le fia fia. E vi ia lava o lana fio e whaavavau lava. A wafoi le nei tai au sa whapenao na whawhengai o tau mo whiau ma ngā ruenga. Ia e vi ia le tua, e moni lava o lo ngā lurue nisi o tau, ia o tau foi a inga. Ia e si tia pe lava le vi inga mari whawhitai ia te ia. A walo nā lofa malo nā ngā le lei. O le nei tū la fiafi, ia ua se elua atu nei, ma le a fionga le whātonu tū la epa whawhitai sua, o nei o whangalilo Samuelu o le popo tuavao Matafeo, o la whaafoina o lo tātou sai le nei tū la fiafi, o no lo tuangia le whaife au ia Doreen. Ia o le ala lea u wha bo tau tangtanga i mai ai, ia ua sui foi folinga o le astofi, ia o no lo tuangia si whaife au. Ia whawhitai lava o mau foi leni ia vanoa, ia e whapenao na asia sia tuai ilo mota, ia whapena fo intu nā tuai o se upo le tua, moi tātou le nei lava i tō la fiafi. Ia e whawhitai pe lava, i rona alofa marona ngale leo le tō tele o tō mwhai o na mafuta mai le nei lava i tō la. Aloa whanga solo ina pēla tātou porkalame whapeo na whamasini ai. Ia o le nei tū la, o le porkalame mo tātou, keep knocking, e tui pēa. Ia o le ngaruenga ma le lofa o le atua mwhai i tātou na mafuta le nei tū waso. Ia o lea, o iai le tō wha ma le whautanga e whapea le nei tū, ia a tātou le sāvalia le tātou porkalame. Ia o le whapena o na tatala ina se tatalo, ia na tawai lea i se pese o saunia, ia na tātou toi wheroa ia lea i se taimi o luma. Ia re nei tū la, ia tātou wifa ma tatalo. O oe alo mātou wa tua mai lava i le vavau, se ia o mai lava i le wha vavau. O le tua lava oe le ai o se a matanga, e le ai foi o se ngata anga. O le tua oe o le alofa muti vale o le alofa tunoa. O le tua lava oe o Samoa ma le lalolangi atoa. E vi ia lava oe lo mātou matai pa ia lava oe wha vavau lava. Le nei au nanga lo mātou tama ia wha penai lo wanganga pa ia. O na wha mātala whai te toa whatua lau whanau wha au fale ia te ilatou le upo lawa fio le nei aso. Ia inga ngana, ai e whatama i olo nei leo, ai a whai ai o lo fina ngalo. Le tualo mātou tama, mātou te ole ma wala au i lawa fio. Tai mua pēa lava lawa fio i le nei tū la se i watu i le ngata angola mātou porkalame. I le suafa pelo Yesu, wha manu ia mai. Amene. I ore taimire nei i ole a whapenao ni tātou wasiasi atu fo i le tō tele o le tātou au mafuta i le nei tū la. Ia o tari tonu fo i wa vevela le whala ai fo i wa fia sa asa mai fo i le tō tele. Ia ole ala le nā ia e whapena i le mawhai o na tu whata si o tau. Ia o le taimire nei ia o le pese la tai nātu mo tau sa mola pele e vai ai foi o le tātou porkalame le nei tū la. Ia an tātou whiroa i le se taimi oiloma. Usi mai ala whafonga. I will love you, Lord, ile atubasa la wanga
le tatou whatasina le neitu a whiawhi. Ia o le neitu la ia e whapenana whatalo whatu le tō tele lava o le tatou au paanga o mawhai na mafuta mai. Ia whawhitai tele lava le sapai o le tatou porkalame le nei lava i tō la whiawhi. Ia whapena fo ina whawhero o iatu I tupu mai e o le atanu. Alo ma whanau. Ia o a inga taulangi. Ia whapena fo ia le tausia ino o whiangainga. Iso se whata whai taulanga lava. Ia whawhitai a whio mai, whawhitai le whanangolongo mai I le tātou porkalame le sifa whanga o le tai au fau. Radio Samoa I le SOTF mai te tono o Amerika nei. Ia whapena foi o na whawhero I atu le tō tele o tō mawhai wa le mau tele le tō suafa o na o tō tele o tō ia nal tō tasi au le nofa na whatu. Ia e leo sea whaina. Ia e whapena o na tātou whatasi pe le rofa malanga le leo le tua. Awa o e whaia mea umalava mo tātou. Ia e whapena I lona whina ngalo. Ia o le nei la tula ia e whapena o na asiasia tupe na I o tātou matua. Na I o tātou tua a. O wawhaina I mai o mangase ngase o le tino. Moni. Ia ne te o tau whape ai o te whaiwhi au na le o le popo ngāmai whaintai a tea. Le ai e o pe lava o tinga umalava te tinga ai. E whape na whoona o tinga ai. Ia le pōna pō ia sa le mau manofo fo I ma tau le lei fo I o se malolonga o na talu ai le mai o se o tina I Samoa. Ia sa tele lava ina whawhaingta ia ai sa vi ia pere tua ana pō. Sa nofo talo pe lava. Ia maua leo le tala ana pō sa whanatinate atu le whare mai. Ia ai o le mana lava o talo sanga I le tua. Na toi aveisi o tina I tua le whale ua malosi. Ia whapena fo I tātou uma lava. Ia a tau manino atu pe lava se ua talangona fo I pe ua vai ai o lo tino. A mese lava pe au ta mawhau atu I se o tina. Ia pei fo I tātou walo I nei. A tupu mai se whaalawelawe whaapena I o tātou tua a po se whanau fo I po se tasi lava o tātou ainga. E whapena fo ina o tia o tātou anganga. O tia mo tātou loto e maua fo I tātou le anganga vai. Ai whawhitai le tua. Ilo nā lofa malo nanga le lei. Au te tatalo ma o tō le nei aso tāro sia. O tō lau whafonga fia pe ua au le nei aso. Wa watu si o tina I tua mai whale mai. Ia wa ai wa tau sami le lei lau malo lo. Ia e vi ia pe lava le tua lo nā lofa malo nanga le lei I mea umalava wa ia ona whai. Ia whapenar si whafonga o le tai au fo Radio Samoa. Si o tātou a inga lava, o tau uma lava, o a inga ngai, o a inga uma o tau ia te I mātou. Ia I mātou te nanofa fo I matalo mo o tau uma lava. Tu sa lava pele maua o tau suafa, ele ai o e sitia pe lava o tau. Ia, afa pela o iai o tātou le nei vai tau, ia po si tātou tina, so tātou tama, usam tua whawhine po le whanau, ia po ai lava. Ia, o le pesele nei, e asi atu ai, le si whafonga o le tai au fau, e a vea ma wha amalo si au I taimi o pōpō ngā, mātou te tatalo malo lofa tele mo o tau, mātou te wala au pei le tua I molo o tau malosi. Ia usi mai o lau tau whafonga. Ia se I, ona sa mai se tau sa niu ni atu pele sa ile per tato pese wa mawalo ia ona tatu le tato pese ia tatu soi fatasi ai ia ore taimle nei ia usi mai la tau fafonga le nganga feso aso animai ila usavali hato foi malawai ua ulangona lula tatele mai lamta utino ngata fia ona firta umafai Yesu alofa la
tautinonga ya nga imato efai maipu etau avea ailafe au uti avatu oau atomo oe efa atawa ngalu epea ola ulitautinonga Yesu alofa lave ahima ai tafira hilo hafio ai Yesu o te lofa iate o Ia whaftai le mafuta mai le tātou polkalame whātulanga ino le nei tu la fiafi. Ia ono sai mai pia lava. Olo whai lava sina ngā ruenga le titu le nei tu pā. Ia lela nai whai ma whapia nā tuai na tau whaavāwa ino le tātou polkalame. A lei o sea whaina. Ia o le asa so o tu pia lava tu samaron whātua o tolia le nei tu la fiafi. Ia se o tātou tala noa fōi le apea tala noa la le pea ma le isumu. Lana wō. Ia po a foi fuanga ia o a foi aso foi ia sa fa pena ona tu watu le mama le limo le tene titi ia fa pena foi tene titi le limo le tama titi ia o aso la fa penei ia tatu te manatua o mai ila tau ona o le tautonga sa la tau ona tu sia lumo le tua. This time I would like to say that to all of you that are celebrating your anniversary, wedding, marriage, or birthday, or whatever the case might be. May the Lord bless each one of you and continue His blessings. You know, it is the best contract that we ever sign in life is the marriage. Marriage is something that is very, very dearly to God, because with God Himself, when He first performed the wedding in the Garden of Eden, you know, He made it clear to death do us apart. Ai whawai umalawai lungo le lofa is all built in love. And today's days, you know, we see a lot of divorces. We see a lot of things that's not going in the right way. We see things that are falling apart, which is, it comes to the point like, the question is, why divorce? Well, there's a lot of people are blaming things in life regarding goes because he does not work, because he don't have a job, because of this and that.
So let me put it in plain way for you guys to understand. The reason why divorce will coming into the play, because each party stop loving each other. When that love stops, the marriage fall apart, because the inner feeling of that person, or the lady or the man, is not together and also define who they are. So, and that's what the most of the divorce, the 95% of the divorces today, it's all because of that. People blaming other person, or because of this, because of that. Ia pe o tātou i Samoa, ia if mai tingaina lea, e tingaina tui o, ia tingaina mai nei le whaingofe au. Moni wha maoni me umalavana. I mataulia, we always got to remember that the love of God is inside of us. The love of God, the reason why we signed that agreement as a witness of the ministers of the gospel and the church or the village, right? Because people are coming together to surrender to God, their love, and abide in the love of God. Ia oso la whapenei, ia whapela o yore tina por tamao, ua whapenao te ese ina la uruainga. You know, we're not going to point finger because of dad, because of mom. No, look straight at yourself and say, you know what? The reason why I stopped loving is that's how simple it is. And then, or sometimes we see divorces which is good, right? You know, I'm saying this because not all divorces are good. Especially, you see, time mo aung ali ifo ye abuse, a fear to tono maftang fa pena. So the reason why the abuse are coming into the marriage because the love is falling away from the couple. And then the man start having his authority over the woman. Yeah, even the woman start having authority to the wife, because never once come together and to share what love that God has for them. You know, if I been lalanai le fia ile tua, I te alana whanau. E mana o lava le tua ia tupu lau ola mai te tonu o le lofa. Ia whausia pe lava ni le lofa. A tala no fo le tamai lona to olua, po le to olua fo ila na va, ia tala no lava lunga le lofa. Awa ni vai. Whautua le lofa, a poa i le lofa. You know, we have to, you know, for us men, you know, we have to encourage our wives because they are going through hard times and hardships of life. They're doing many things that, you know, like men should do. You know, for your fine, you know, they're doing too much while the men should just kick back and relax. So that is not love. Love is to go forward with your wife. Doesn't matter. You know, encourage the wife. Remember, encouraging. All they need from us is just a little uplift. You know, you're a beautiful wife, and I thank you for being a good mommy for our family. I tell this to my wife every day, every night. I say, Barbara, I thank you for being a good wife to me and my kids and my grandkids, and I thank you for being a good wife for the family. You know, yeah, o ala na le lofa. Yeah, ela fapena, you know, a whapea fo iwa ese senga te tono le ainga, you know, it's time to, you know, to untie and find how the ring got connected. So you guys gotta cut the ring in half. Yeah, relax. Revisit, inquire God at that very moment. You know, except if a marriage come down to the abusive, if a marriage come down with alcohol and abusive, if marriage come down with, you know, all the other things, adultery and all that, alcohol and abusive. So God does not like that. So it's better to go apart because of safety. I want to faina ile fine pe faina tamalo. I see le puipuia papena. O tu la fona fona le tunu America e puipuia papena ia ungali ia I want to faina. So to all of us that were celebrating our weddings or anniversary today,
The Lord is with you, and He's the witness. He's the one that He took your I do's and sealed it in His heart, and He was so proud of you. And He's so happy that He sees another marriage in heaven. So if there's another marriage or another wedding is coming up this week, I'll tell you what, God is so happy for each one of you. Finally, two bodies have come together in one flesh. Yeah. I'm going to play this song. You have a via try for it. Yeah, the from the silver phone or the child for Radio Samoa. Happy anniversary to all of you. May God bless you all. Yeah, faftai tele lavale le mafuta mai. Yeah, usimayo la to faf phone. Yole on side mate you know, we're still trying to work our system up. Yeah, it won't take that very long. And then you will join us very, very shortly. Yeah. Take me na ya manatua ya manuia ya ungali fo ya manuia for it was fa now ya manuia me umalavalo e for ina molineva yaso ya fa pena fo molene yaso le matango fio le tua malona anga le lei ya te oi ya o lale na tātou te o mai whātasia I le tua mo tātou alalanga I lona suafa. Praise Him for all the things He has done for us. Praise His holy name. You know, you trust in God and you watch how God's going to give you the blessings that He gave to Abraham. And you will receive that fully, you know, in His grace. Ya, lana ya on sai ya tātou whapalipale. Ya, whapena fo on tātou ngarulue whatasi. We work together. You know, we praise Him of who He is and all the things that He has done in our lives. He's not forsaking you. You know, it's us that we forsaking God all the time. But it's okay. He's the God of love. He understands. And He knew from the beginning. We need Him. Yeah. Usimayola to fafong. Umalo ufia fire
Whai ke alofa I lau whangau e ke le whai mai e ke ngau Aua o le alofa mongi ngalo ai tinga e le umale fia whai awa Wa e lau le puka le o ise o mukuka o enga mafu ai O lo ufi e le lenga e whai mai e whai karia o e ma whai mea ai Lau mea ai wa e le ngofo mai a e oso e fia suwai Ma le lilo I mga kua e ma onga e ki kuka lava ma e soa ai Ai o le ala le nga e ke whaasa ai Ma kou mai I le umukuka Ma kou ke ai muli muli Pe a ma onga o la usukunga Awe Oi se malapanga e a Le kamalo le a ua I ka fio foi I kua E kau konga Le a e kau I le oki O alama kinga e ke kausi ma le wha maongi Ua e voi mai la wasunga vai ma o fōlinga wha apea mai Ua e ai u wha apea lava o ele I kuuinga sau mea ai Ai ngā mua mua lava ku e se o ka lolu au ma le whali fufi E whai ai lau kausinga au funge e ai ma le pusi Ua owi loa inga lava olo ule anga I le ai o se maumanga Ga ole usu I uka po I mai ua lama se avenga oka oka O I kalo pae po ai le maumanga lenga e mimika mai ai O le ala lenga olo mai fula fula kamo vale ke le koe soa ai Awe Oi se malapanga e a Le kamalo le a ua I ka fio foi I kua E kau konga E ai kau I le oki O alama kinga e ke kausi ma le wha maongi Ele o kakaa ia pia I le kauranga Ele whakuli fike le kupe I le kanga E whainga luenga umakama O le fō mai ma le whaia onga E kolua e ingi singia Whapela kamalai kiki I le ofisa o le pale mia Nani e o foi mai umaloa lo wika Wamisia o ele koe a inga Malanga upu mai a e koe foi mai O le awhai o lo umakai Aku langa ula le suapa pepe O le a e ngopo ai Kausi loka konga inga Ele o oe se ai suapai Nangi sau Tau masia mea Ngau au kala lava ele Umolo umalea E sili oe Ia ilo nganga E sili sili lau fai a vai Le kele o kamba Sau Tau masia mea Ngau au kala lava ele Umolo valea E sili oe Ia ilo nganga E sili sili lau fai a vai Le kele o kama Ia re nasa tō whaafunga mai mau tō sa mai I le musika. Ia o le taimile nei. Ia o le a se I tāu whiri tato por kalamere nei tū We apologize because we have some issues with our technician and the stuff right now. So we're going to go off on the air for a while. And if we're not coming back on air, so there was a reason why we're still trying to get our equipment set to go. We apologize and thank you so much for coming in tonight.